mafaranga meza nawe ushobora kubona inzu nziza cyane iri hano i Rubavu. Abantu bazi inzira ijya Brasserie ku Kabiza ni ahantu hazwi cyane. Ufata akamoto uvuye mu mujyi wa Gisenyi ukavuga ati igeza ku Kabiza, niho iyi nyubako iri. Ni metero nyine uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Iyi nzu nk'uko muri kuyibona ni inzu nziza cyane, inzu ikomeye, inzu ifite ibyumba bitatu ndetse na toilette mu nzu n'imwe, salo ndetse ngari. Ikindi kandi muri kubona ko ifite amarangi meza, amadesign meza. Dufite igikoni cyo hanze na dushe na toilette byo hanze. Reka tubeke muri salo. Subira iyi plafond muri kubona ko ni plafond nziza cyane, ni rangete ikomeye isa neza. Ikindi kandi nababwira nuko iri ku mafaranga meza cyane. Nababwiye ngo ni ku mafaranga meza cyane, ariko bantu ndebere iyi design. Murabona ko ni inzu nziza cyane. Igitangaje n'amafaranga ngiye kubabwira. Kuri izo miliyoni 25 gusa nizo urazana kugira ngo ubone kino gipangu. Ikumva ko rero ni amafaranga meza cyane, arahakwiriye. Izo miliyoni 25 urazizana bibonere inzu nziza. Inzira ihagera ni iyi ngiyi uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Ni metero nkeya cyane, nka metero 20 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Twandikire kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe kugira ngo ube wagura iyi nzu. Gisenyi Komisiyoneri, ibihe byiza, turabakunda cyane.